ASDC Bokajan District Committee atum chepherang amei patopon. Patumi nipai trok arni surupotar constituency along number adorso community hall along por pai krihini rachiti mapor pen. ASDC BDC atum pen. ASDC chepherang amei padopon. Labangso me along May Charipon. Komal Singh Bay May pu ASDC BDC ahin pensi May Charipon lo. Lapen pini amei along Man Peng Aluhi atum pen. Pachitong dun ex-CEM Karbiang Long-Term Council Jackson Bay AGS ASDC CC ex-EM Karbiang Long-Term Council Senate Crow Finance Secretary ASDC CC ex-EM Karbiang Long-Term Council Sona Singh Terang Maypu ASDC CC Lapen Sonjoy Kiling AGS ASDC Central Committee Lapen Pinang-an Man Peng Aluhi atumpen tame chitong dun si pini surupotar ahawar arat atumpen ASDC asong amahang kitek kitalon konlo. Sidhorn Gimre reports Depani Pen Karbiang Long Times. Balipotar Tongnok Bay High School adunglo dak committee hololong itu adak ASDC hisapten bangke Torma State Demand Committee po asong hisapten Bukula District Committee po dak asong ja tumpen amay si dak ni tum dulin Bukajan District Committee po amay bang si dak pedo asi dak lasome pedoran ko bangke isi bangke kedampang tarike troksiarni adu ciklu ni tum ASDC mangkat kani putalon si hada ka bangke kapre ka song phan tahang la pen CM MP ka hai tu phan MLA ka hai tu man tahang si la solam pen ASDC phan na ana tum ajaha tum do tum kali sitap isi sini song isi ke ala jai ka thar tum ba la song thak se ja isi inu bhani tum na ning ye du no tum ke BJP pen siklam ra pet bat mane tum pen siklam ra pet Pikam na tumke disige BJP dun elma mate hadak na nisige dun elma walam hai sidang ninge dun lola solam ka chipiklar je panse di tuma long dam api ni dak lola sila solam bangke jo semet ni tung ki ko bangke hempre ka hangke Karbiang Long rat an ka hang rapet nai inu bahani ka halong li alam thike ba long ta hai long lita hai sitap anutin karbi dadak arpu dolo adai to dolo hemprek hang kapelong yapa